Mutegeri Owero TV ibwega mono no tobwa kwithira ututegete thaiji murungu akutharimia gwike jamega na gwike jamanene wore otithirairwa wore otikinya muthia arogwa totonyero tuone bwaku awika jamanene na jakurigaria ntuko ya narua mbita wa Destiny Isaac Bundi kureterete kigo kya murungu kuma yuku nerea mathayo inyanya kuma mustari jwa mbere ndienda gukwaria gintu kirangu eta murungu agatonyera kiri untobou ntumeri yakwa ntukanarwana ate murungu agatonyera kiri untobou na ndiuga ujo antora bainge baije murungu na agitaga lakini ote muntu boethaia bwawe ote muntu uga kinyawoni murungu akangetera ndina tuthomane na yukura mathayo inyanya kuma mustari jwa mbere na nyingi arena makuma kirimene na gituntu tuene na yanto tunduene na yanto ira muthingata na ningereja mtu mwa mutigiri aramuthathaia akiugaga atiri mwathani kethano kwenda mboria na Jesu na wara tamburukia njara ya wara muringithia aramwera inkwenda orua na othayu chongwa arorua mutigiri jwawe Biblia iruga ojo Jesu akurekia gutumeria kirinde giki ngikira muthingata kiumete kirimene na Jesu enami arachemena na mtu mwa mutigiri lakini mtu ojo wa mutigiri neija ate Jesu ari na inya ya korania lakini Biblia ikauga ojo we antwera Jesu mboria amurire Jesu kethera no kwenda mboria kinyawoni kauga baba inge batikaraia murungu no agite indi batitikaia murungu no awathithirie kinyabo batikaraia murungu ari na inya indi batikinyaga antu agwitikia murungu agatonyero tuone bwawe abaruire kinyabo Biblia iruga aramwera Jesu kethera no kwenda mboria ndienda gukwera ntuke na ura mutegeri wakwa Jesu na kwenda murungu na kwenda kuhorania gwaku teka gukeja kuhorania gwaku ikwarirwe Isaya 53 murungu mustari 5 ikauga atire ngukurukira ngumatia we mutharabene no gwatire kuorwa gwaku teka kuri mbere yaku kuoria gwaku kuri nyuma yaku ni untu bwathithikire ni untu murungu areketie kurira ngarama ni untu murungu areketie kweja na gukukira gikuke mutano wawe na ndi aruga atiri inkwenda gukuria inkwenda gukuringira kiama inkwenda gukunenkera kiu kwenda inkwenda gutonyera trone bwaku akamwira atiri Jesu kethira no kwenda tonyera trone bwako Biblia kwa Jesu aratamburukia njara aramwira inkwenda orua ndikura na mutegeri wakwa Jesu na kwenda ndikura ntuko ya narua mutegeri wakwa ati mwathani murungu na atiariritie kuringithia uturo bwaku ntije na ati ogwetikia kuba betikia murungu no agitirengania murungu okeja kwithira ipastari no amugitire murungu okeja kwithira mwari baba munano amugitire lakini nenda gukwira ntuko ya narua bura murungu omba kugitira omwe kinyo ugwa no akugitire Biblia yugaga murungu atithuraia bura omba kugitira omwe no agitire ana bawe bonde kinyagu ori mwana wa murungu kinyagu wina kanya gatigati ga nkoro yawe ariuga inkwenda kinyagu gorua bigeta ugutumeria ange kwiraga ojo ati murungu ari na inya ya gutonyera the impossibilities of men are the possibilities of God jaraja tumbekanaga kireantu jau ijo murungu ekirithiro ya kujathithia jera ugaga jathithika jera ugaga jatumbekana nomba kuthithia jaja ndikura murungu na jathithaia ntukwemwa muraiko gwetwa Gabrieli aromera mwekuru wari bikira no etagwa Mariamu Biblia irembera amwera atire aramwera Mariamu okagea euno okagea kana gakaeje Biblia iruga atire Mariamu aramuria gukombekana atia muraika aramuchokeria aramwera ake etekia kuri wokuria ukathithika atia indi ndikwera murungu ati kwenda uthuganira ukathithika kiria murungu akwenda arenda witikia ati agatonyera na akathithia mbugaga atire utetagia muntu daire we utetagia murungu muntu atetheria kuthithira murungu abangite kuthithia you don't need a godfather when you have gone the father daire murungu aleo utegwetia muntu akenda thithio murungu akuga akathithia nuori na inye kubareta ambia na murungu jau jange baba akathithia Mathayo 6 mustari jwa 33 Matthew chapter 6 verse 33 Biblia kuga atire chwa unene bwa murungu na wagiru bwawe na biu bingi bya kuthingata ugachwa murungu ari mbere bingi kabi kuthingataga na ende konda gukwira oje mutegeri wakwa ukaethia murungu gatigati gaku gutio makania ura kureika akora mibungana murungu agatonyera na agotethia ukaethia murungu gatigati gaku ukaethia murungu gitumigio toro bwaku ndikwira gutikithirwa kwina muthia ja gukira gwaku ukaethia murungu gitumigio toro bwaku gutithirwa kwina muthia ja gukira gwaku ntije murungu okuo
mujoketie atia ntije murungu okuo mwikirite na muntu mutigiria akamwira Jesu kethira no kwenda Jesu aruga na kwenda inagwa kethira gakinya ntu akona murungu kinya no antethia murungu nyawe na watoje no atonyere Mariamu utegwetia Yusufu Mariamu utegwetia kumenyora murungu akadithia kethira akuga akadithia etekia muwe uga akadithia kwina ntu abaingi muno benda kuthugania nkuruki ni atia murungu akadithia ndikwira atire when God has sent the word leave the house to him kethira murungu na kwirite ni atia kethira murungu na kwirite untubuna na kuonetie giki onkuthithia ukenda ukara ukiuraia ni atia ari na inya kuthithia ni atia ari na inya gukinyia ni atia cia kumuthia na gacoka gatonyera na akurira uturone bwaku itikia murungu agatonyera kiruntu kinya bau bwaku ndene ya Psalms ndene ya Zaburi 3 Biblia ikauga ojo ndaundi yakera yaruga atire baba ingine antura bambithukirite bakiuraia inotethi webo kauma ndaundi agacoka akaria akauga indi utethio bwako bukuma kiri murungu we ukairia mutwe wakwa indi utethio bwako bukuma kiri murungu we ukairia mutwe wakwa ndiji baba ugete utetheka kinya ki murungu antu ibandigaraia yani kwe antu bakarete bagitira ndaundi bauga kinya kiri murungu uti utethia kona ndaundi agaicokera akauga ri indi uni utethio bwako ikiri mwathani murungu wora ukairia mutwe wakwa ndienda gukure murungu ukairia mutwe nenda gukure murungu utemera muntu njira mbige wantu bachuga murungu akumbingira njira nani mbuaga ojo murungu agotemera njira gute muntu kinyoreko omba kumeinga akawa nduguraga mwali utwe omba kujoinga nkainga mwali utwe omba kujorugura irigira kiri mwathani murungu no ntuguti onto bwa murema wono mbaga jonde utonto bwa murema itekia kinya ogwe akuthithiria mbiraga ntojo wono turo bwa kuborongi utubu kuthithika mbuga wetete na njira wethera kibao kiandiki work in progress ngogene tete na mbere mbuga mantu ja kuona ja rungi utikio kuona wona nto kinya mbere nte gwita mbere imurungu ogwita ngoge mbuga ga ojo wo ukatindo murimbie kuthithika murungu no akuthithika jaitwa buru muntu akurimbie kuthithika mwere ntimenya murungu no akuthithika murungu ali na inya ntira kinya muthia you work on progress ingoge gwiteka babare chana oni manto ja mega jakathithika ugatonya guntu kura gwaki high security kwena okaria bonene mbuga mwarijo mojo kirugo kajo ngitho ajo kuingana ndikwira ojo kwi mwarijo ingene tigo otega mwarijo ajo ingene tega ajo ujwe mbere jura baba ukurugurira kwi kiara kimwe kugagiteo tigo otega biara kenda tigo otega kiara gitio uga baba kwi bingia mpete kenda kwinjire ingene mwe tigo otega uchingene tega iria nyingi ira murungu agwikirite ndikwira ojo ukareka methori ja kuthwakwa riwa jatumorega kuona njota iri igukira ukareka methori ja kuthwakwa riwa ati mantu jataithie koreo kwendeka jataithie koreo kwenda ntukwimwa nyuma ya murungu akuita ndauni unenene Saul areja urio mwakite maguta getwa Kloria Samueli gigwaka Saul maguta Saul murungu akomurega Kloria Samueli Biblia igwa kirambiria kwithikira murungu areja aramwera mti okwira Samueli ukaithikira kaire ikuja kwithira nchithuririte onge igitara kwithikira ri kuthira murungu wikingi akuthuririte igitara kwithikira ri kuthira baba kuri ntu bwerwa akwambiria igitara kwithikira ri kuthira ndiuga gwe gintu gikero gitiari igitara kwithikira ri kuthira baba ari amwe na ogwe tiga gukua ngoro irigira mwathani murungu ndene yukure Zaburi 75 mustari jwe 6 Biblia karia kauga ojo ikweja kwithira gukirwa gutumaga itika na ruguru gukirwa gutumaga barwanda gukirwa kumaga ki mwathani murungu nwirigirite murungu agukiria nwirigirite murungu agwika kuraja ariuga tiga itika na ruguru ti urio kana ti umutho ti barwanda tiro tedio bukauma murungu ariugo tedio bumaga kiriwe mbugaga ojo wona manto jaitwa tigo tega ndi tigo tega nyuma tigo tega mbere tega guru na mwathani murungu agachemania na ogwe ntije mbirigirite kire murungu na kwirete agagukiria tigo gwetaga itina ruguru tigo tega urio na mutho murungu ariuga wewe ngwanwa ukairia wewe ngwanwa ukairia ndene yukuria Samueli ya mbere ya ijere ndene Samueli ya mbere ijere kwambiria mustari jwemwe Biblia iruga ojo ntukwemwa mwakoro ugwetwana areja kikroria gieta wa Eri rikana Eri thairi arombaga penina ari ndene yororo bwa nkoro akaromba monka maromba jakathira miromo we kambiria kwinina
mbugaga ujo kuri antu kinyago karomba kinyanto bakare mo kwerwa kuri antu kinyaga kinyanto rabwetana Yehova kareka gukwerwa Biblia iruga kuromba muthinjiri wa Murungu areja aramuria kamwe kuruwo giti thaiji kuri antu kinyaga kinyabara bwetanĩtie nabo bakareka gukwerwa Ayubu eteni na Murungu lakini achore bawe bari bo kinyanto ama baramura ugo korumete Murungu ugo koregete Murungu ndiye muntu oreko kinyete antu au ende kinyo kinyete au eregera Murungu agatonyera oturone bwaku Biblia eruga areta muntu wa Murungu aramwera atere aramwera ita Murungu akaigwero mbare yaku buja kakubwira mantu jakabwo kirigwe Biblia eruga arachoka kaire nandi chapter 2 mwari jwaire akamwera atere yego ndomba ya Murungu urore tindata nandi imami wana baba inge aramwera yoni uraweterwa ndata daiji nagwonkya ndiyimbi wonete ndiyimbi egosukumeta monka konene ndiyimbi tomete oromba maromba monka jare mokumana lakini ojo no Murungu akuga aliuga nande yogore njarene ciawe ndekwera atiri go yethoro eregerete Murungu ndendo kwira daiji gore medene ya Murungu iyo gore next in line iyo wa Murungu akuga nande gwakwenda gwitira ngoge ugakua nkoro Murungu aliuga nande daiji imanto jakwa goshugurikira ana arachoke na rumbo rweru arauga wonokiritie rugochi rwakwa mwathani Murungu wora ureta wa ndata na nditha iji imami wana mugwanja iyo makwejo kurukirite inete kya Murungu agatonyera kirionto bou ningo kwonoki na rumbo rweru na ndenda gukwira ojo igitaronde Murungu amantu jameru kirikaniro gikieru ndive yenjeru akadithia ontobo bweru Murungu amanto jameru Murungu amanto jameru ndikwira ontobo bweru ibojete no gitare ontobo bweru ithaizi Biblia kugokono ko tuika gintu gikero Murungu muntu amanto jameru na ontobo bweru ibojete burabo tumeta gintu gikoro kyamberie gukua ngoja kwira gintu gikero no monka gikuo okanda mbego Biblia yukambere yekwa etumbo cyara gintu gikero ndikwira iboga gokurukirite antu ne agukwa burampumba gukwira ogakwa nkoro ikweja kwithira thaiji iro yetete kuthauka ikweja kwithira thaiji iro yetete kurioka ikweja kwithira thaiji ku Murungu akuthithia nene yukuri Ayubu 14 mustari jwa mugwanja Biblia kauga atire na kwina wirigiro mutejo agitwa atijukariuka kaire atuthome antu au tetete na mbere ngikwira ogakwa nkoro itikya Murungu ari na inye gutonyera itikya Murungu ari na inye gukurwirira itikya Murungu utonto borito kiriwe aliuga atire kanjara yakwa inyiya kuthithia anga njara yakwa inyiya kuthithia njara Murungu etenyiya kuthithia iyo gote gwetikia no akuthithirie njara yawe na ina inya kuthithia na babari na inya ya gukuthithiria ndene yukuri ya Ayubu 14 mustari jwa mugwanja ikweja kwithira kwina wirigiro kiri mutejo agitwa jukatha ukakaire na miri yayo ikorwa ira itigite gukucheroje ndene ya nthiguru ikorwa mustari jwa neka ugaojo kinyethira miri yao ne kuri na ndene ya nthiguru na inyage tinge kira igiti mutejo igekwite inde kwina wirigiro murukine jwa roje ate mutejo jogaita mpangi na jogari na jogakora na jokatha uka kaire ndenda gukwira ojo Biblia iruga mutejo giti miri yakwa mutejo kagito itwatweregete miri yete kwite no jotha uka kaire lakini Biblia iruga ijogiti miri ne kwite yani ontobolo yakuwa kinyago kathithwa atia gutebwa Murungu aruga kwina wirigiro no jabwe Murungu aruga kwina wirigiro no atonyera akathithio onto nwiregirite kiri Murungu baba aruga nejita na mpwe na baba agatonyera na baba akagita gwirigirite kiri Murungu gakwa nkoro agaratitha ndatu mustari jwa mugwanja ikau mustari jwa mugwanja jwa na najo kenda monka jwa 10 ikauga atire kiro andago gaketha mustari jwa 10 ikauga atire no leo tekwa nkoro agaketha unene bobo utekethaga nonto no wandire unene bobo ukethaga nonto no meretie monka muthia Biblia kauga uthu ugaketha bunga kethiro komeria monka muthia ugaketha igitare ari agirite uomeria monka muthia utekethaga nene bo Murungu nonto no wandite utekethaga nonto kumwirigira ake uomeria monka muthia omwirigirite ndiuga Murungu ariuga gachemania na ugwe Biblia kauga ojo Ibrania 6 mustari jwa 10 Biblia kauga tagere nibo baria gukurukira kumeria bagwatire mawirane tutigwata mawirane no ntuja kwiranwa tugwata mawirane no tukumeria Biblia kauga bo baria gukurukira kumeria mustari jwa 10 kauga atire Murungu wetu tumuye
orirwa ngugia wendo ira uitete ugitethagia antu bawe na wendera kubatethia ikumi na ijiri kauga na tutege antu bo baria gukurukira witikio bagwatire mawiti teka baharirie teka ba confessor teka baharirie ake mawitikio kabaja gwatire na njara nonto betikirie na bomeria ndena gukura kuma thaira murungu erana monka thaire gukathithika kwina gwetera gatigati kama tujau murungu akwaria na kwina kuthithika indi kwina gwetera gatigati kajira murungu aretie ku murungu ugite itikia no tegere bo bara gukurukira witikio thoma nabo ati gukurukira witikio ibetikirie ati mwathani murungu akabathithiria irigira kiri mwathani murungu irigira kiri murungu baba utonto bwa murema na bwaku butithirwa bwa mbere kanchokeria kaire utonto bwa rema murungu na nduga kinya bwaku butithirwa bwe bwa mbere utonto bwa rema murungu na ugwatithirwa uri wa mbere ati murungu akarema kuithio ntu gukuga ndene yukuri ayubu mirongo ndene yukuri ayubu 23 yukuri Job 23 ikauga ojo kwi muntu kuga atire ntiye rora kurukira thinene uga waigwa kwino murungu ari ugya ukiuga ari no waigwa kwino murungu akuringa biamba ugya ayubu ni ari okinya akauga atire ninge ndeta bwa mbere nkethiro tio ngachoka bwa nyuma murungu nto kuigwa mustari jwa kenda ayubu 23 mustari jwa kenda nkaigwa ri njara yako yo mutho no gwita ngugi ini ndeta no nto kuona ino chithite gwa murungu kinya kinjara yakwa yorio no ntureta ndio kuona ini mustari jwa kumya kalionto bobwega akauga atire indi gwa murungu nuye njirene rambetirite na nyuma ya wangeria nkauma nkalio thabu akuwa murungu ndigwa kwe kanisa okuringa biama ndeto to ndingira ngeigwa kwe murombi okuromba ini ndeta ndombera murungu utikia mankuona mwathani nkaigwa kwino kuringithia antu indi ndeta nte gukwigwa indi mustari yo kumya Ayubu akalionto bwega akamura murungu no mbithire ntije na ari ori indi gwe nuije na arande kanchokeria kaire akuwa murungu no mbithire ntije na ari ori no mbithire ndi uchwa nte ukwigwa na ndenda gukwira mutegeri wakwa mantu ja murungu it's not about feelings it's about faith ti uri okumwigwa Ayubu ari mura murungu o maburunte okuigwa kinyetha irio kuwa murungu jeka ateo murungu ariho akamura murungu ndeta guguchwa ntu kuona inde kuri ntu umwambije murungu kinyethira antije na ariori murungu ugo no mbije kinyethira antije na tampomba kuthithio kambone kanira imbije kwa murungu nyuma ya kongeria nkauma nkalio thabu kwe manto gukurukira kwe manto ja kwinyeretie mongo koria ne ate gukarika utiankwira ujo ugo tije ja murungu no tije rojo mbera anto yethera wije kumara umete monka thai wamburia Pastor Destiny uturo bwaku rojo bwa karata nkwira murungu meregerete no ntuma yethera wije ra umete monka re okinya kuma thai jinda umaja gweta na mbere uturo bwaku butha bonjana neche mwathani murungu Biblia yugaga na menjiro ya ndiri njara nechiawe utona boto bonjana nechiawe no turone bo buri kwere moyo ari na inya ya kwithirwa aria mona ugwe kwa monka Kenya na Kenya nkire kaya turomba ngakwira ojo John 10:10 Biblia kauga nkomejaga kuiya kuraga na kwinyangia nkomejaga mbere lakini ndigoro Biblia kauga but Jesus comes also ini Yesu nyawe nejete nkomane ejire mbere nkauga ari thina mbitaga overtaking problem ejaga ari mbere akathugani okinya mbere murungu nkomejaga kuiya kuraga na kwinyangia lakini Biblia kwa ini Yesu nejete ikenda kwa moyo nkuruki na moyo jwa Kenya na Kenya ara nkoma kuyete akwe moyo ari kwinyangia kwa moyo nkuruki ari ngi kuraga akwe moyo jwa Kenya na Kenya no murungu atutumikaira na no murungu gokwira achemene na ugwe gaturombe tugwatene na maromba baba ingokwira ibwega imutegeri wakwa ndamutumire utetororo no akurwa mukira na witikyo gwe murungu omweto jwa kwa gwe murungu rantumikaira temane no kamorie temane no muringire biama mwekeja mega mwekireja manene baba ndaromba ikondo bia biama bigachemania nawe kamukirio mweke antu anene reka kona na irwe mwathani ari kionaniria ke muturo tharimi murungu reka njewere ka biashara yawe reka mantu yawe murungu antu bajategae bakauga uria ni murungu ithiye muntu riendete mwathani mutharime no mweke jamega ni tura Yesu Kristo twaromba no chokia nkatho iyo ni waku Pastor Destiny za Kibundi ngikura mwathani murungu arogwata guchemania na ugwe na biruta nyone biro rungama ikondo ria bitharimo bire ya uterero waku kia wega no tugwe mwathani biro karamo na ugwe kuma na ruaeje muonka Kenya na Kenya. Amen.